Evo, malo igram. Protiv Stevena. Neću time igrat ovo. Evo, malo igram protiv Stevena. Imam tu potez, mogu nazad. Take mu back. Hajde, uzmem, take mu back. Hajde, hoću sad pomoći ovdje. Hajde, tući on. Hajde, hoću pomoći tu, take mu back. Hajde, hoću pomoći ovdje. Hajde, hoću pomoći tu, hajde, take mu back. Nema tu neka strategija, šta pričate budalašti? Lašti neku sam pričate, to će tu, that's all, take mu back. That's all, move there. Sad tu da ime mogu pomoći tu, hajde sad pomoći tu. Eto, on će opet tu, hajde, take mu back. Znači nema tu 20 poteza, samo može se pomoći. Take mu back, hajde tući. Hajde, on će tu, hajde, take mu back. Hajde, ja skočim s konjem, hajde, evo tući. Hajde, to i on će. Hajde, take mu back. I bila, to i on će opet, hajde, take mu back. Hajde, sa ovim drugim s konjem skočim. Eno i on će. Hajde, take mu back. Hajde, skočim sa konjem tu, hajde, i on će tu. Hajde, take mu back. Hajde, pomakanje gore. Hajde, i on će tu, hajde, take mu back. Hajde, ovdje, pomakanje gore. Hajde, i on će, hajde, take mu back. Hajde, sam goran pomakao, hajde. Znači, nema tu neke budalaštine, brak. Samo pričam neke budalaštine pričam. 20 mogućnih poteza, samo tu da imi. Na openeru.